I was here for Yamawache, Eba Sotium. Make us say Midnagan, Municipal Assembly, Netri, and I abu na ja. Ya address a bedroom de media fantina office at Baba Monteso. I don't see a tears in Monteso and Sotium, and I able to no say a driver for a taxi driver for no block of quite here. Within 2 minutes of my block of quite. And I over Unche say our more air pesa a cook room. Almost was ha. Ya almost over quite see a baby a quite mama or mama babasia. Now something you understand. Yeah, Casay, idea out here so to municipal assembly at Trinam way. Gam municipal assembly. And I come. I'm say 3-story building cry. Utum said, Daniel Yopo, come upon them. Naturally, pay Monyon. Monyon, that's our district assembly. Gam municipal assembly. Now a main road, yeah, come on, name naturally pay. Now a quine did that damn potemu a yes so to Munua. Jack, unfa so that make out because me how many. Hey! Tokura na pe obi bakura mama no so asimikam na mde na kwasi ni school mo hweza de kwan ne te no a car ti free e wo kwan no so akwan bia so beku nipa ade akwan no anya kwa hwe tokuro ne monte banka da ha na driver for nam ha nyina obi a mgide yesa ne car shock acha no boso me obeto shock foforo ya driver for no bu afuie se kwan yo maka ho asem a ye kura ya wa ha yo mususu sam se ya wa ha kwa wa hwe kura nkosi aga nam se nya ya enya ya oboa ade a Ghana efaso ani senti a ye to ababi ni ekwan na Ghana de efa man panyin na wade so ano so because we are how we Ghana do so bro so e me to le bia ahomte kai say Newman College of Nursing Adom and de brewo Newman College of Nursing se man kwala nko school papa affiliated to US of A ya kwakwaye combine hwan school ni bi wo ho na atumi aboa wo Canada Denmark Australia nano ade o metimi akwakwaye exchange programs ho Newman College of Education wansam na mekan emrantie ne mabawa mbuafu adwala na pai wo sotuom kwan so no enya asem ketwa agbave unya sane agbave ga municipal assembly tripe wo mo so nkwankwan santi wo mu ni ahoto ye begina ha no mu tutu ntokuro mu ya wo mo hwe o hwe autum se ya ka ho asem ankwan enkwafo so maka ho asem saa enso yentumi nya ho hwe adaba fo na memente antinim de ekoso adaba fo na betre o madwene de ekoso a wo 5 francs na se kofi bentum yo o ya driver ni bacha na area ha motie nti we ya kwan bacha aka mo nye entumi shata pa nkwaduma hwedi kashi na me kwaduma enye mfutro nkwa lazos yubia o ye asisiara asai nti aka mo ntie municipal assembly fo wa ha o ka mo ntie ne nti ni hwe ya ka biem nti efe na se kade na so ade cha eduma ne diska ko la kam na asai mfa enye aban so ba do o be kan asa ahoko wotwe be ka so be ya me ne me ato aba ya man still ade wo ma ne hom nti akwa ne ayoko wotwe ana so no we member of parliament ate sa ona no onti o ma abiem no onu to o ma abiem o baka cheru atena sa ene na atena sa onya otunya kwan ma ene nti fact enye de o ye wa hande no kra kwan no de me on say me ma kira kwan hodo enye bebre ba we de na te so the whole Ghana kwan we asante hene me na mka kire wo wa fa e frase mpa cha ye frame kwa me so me adwuma e so tuum na ye kwan ne de the whole Ghana mpa cha me taxi driver yes mo gba kwan ya kwan sense bepo no kwan ne nyenti obi fa from ase ha kura kwosoro amutumi de 10 Ghana ene anya asam ketua na say wan ye lock na se nsuo to de a ene ye fa 2 3 ye tumi fa 15 Ghana e bia 20 cedi enam se nipa so no ho akire nti obekọ na ne ye ahomte kura say obi nyim wo soro na say okọwo a opeka akwa onya ka enam se kwan ne nye otumi fa driver odum fifira no asan na ti before say obenya ka de akọro na ho akire me kura say ma obi awoto mikam na kire say otena fie che nti odire ye nti mede ne kọro ntumi andu na owo ye ekwan de enye kura yo kan mu nyina moja wa fa ye frase ye flame kofi buati falembra ye ka kira aban se ewia so no se opusu nunu ma ye so tene kankan abanda de bia ba atwama ye pusu ye ante ba afeya na na do so no ye father for all ye nim so ye father for all ye kwan we afuwe nkosi na wie ye ne hu difference ene ye kwan de ka bia amfa so biem yankase be block kwa na se de oye be ma se obeba be chi ye no meche na antoane anyama ne aduabode ne ye de be bro mu ye ka se ma chi se because obi ama me ka me de ye adwuma hwe ka me de ye adwuma me ko enna na asaka wura se me bua me de ye adwuma adi ensuo tope obi na obetimi afa kwan we so edi entira hwe assembly ni assembly ni kanani ya sha ama sama ya se enna ya te ye ho hwe ko ye nam so
property rate. Say so much the dine sika and a charge. Omuba ne friend Nana me pacho wan kasa senya nyame na ye wadom e na baba we ya so drop no ba e ma ne kohwa me na donko nyame ammoa e na akura free hwem be hwe fom se puma enkade ya na eko enti de aka kire nyina ne se sananado aba na se municipal we ya kire ha de ya ye ma wo mu enani kine ya omunya kwan maye no omunya sa photos nketenkete na omudi Ghana sika no omudi zelos ewie sika wo mamu ha no omanya very careful beduru baabi no ho adia ba ko a da mama ka se mi chao ye nua ba ma bi astati adwuma bi wo Adom TV fa be wo so papa na adwuma wo yan Captain Smart Ewrade nhira no hwe kwan ya mpanfo de zelo ebokra no wo mamu ha me income tax na dia ba AMS ya ka chamu sama mama ya kwa so tuom obia na obetwa sa AMS tax na dia onim no obeba be gina kwa mu se me ntwa AMS tax no me de ka be bon na e angel mi na ne me asem na ahomte na kura ni u se ye fa kwan no so no yeduru baabi anka ye de me fa no yeduru baabi me ba o munya botrema me munya botrema me yeduru baabi anka ye de me fa no ye se ya ye nante fa ha na ya safo na me se me ya me kwan we me nante fa so na hwan na be ma me so de yaba wo hwe be poi ne sa kwan we be po no kura ne fo ya na kwan no so nya papa nka ho na wo tuto monti monka me didi ye sa wo fa kwan we so abedon hwe de ho na wo fu nwie ye e be ya hom te sister bra na ja na wo keka no wo tu e me ya sure so wonya mpra wa wale wo ho wo kunu oye so be fa again na ha no wo do ba ya ko be ja me na mka kire wo wo de ne ka fa ba ko mienu wo mpa obi me da ha ya na me tun de me dia ne kra na esi ha ahi akwan ni nye na junso nso haye junso nie wo twoma na wo hu mi ye untumi na untumi nya hwe ni ha bibia ni ha ekoso ha chese ya kan ko fe no abeji ska chese ye hu bibia anya ye ti esram ekwan be ni ye ka ho asemi describe kwan kra kire me baby kura potin fleet station Puma fleet station echi Puma energy drink I say energy drink Puma fuel station yadan for there Puma no yadan for there na onyan kan kire me kura se ekwan ya da ni ntemu nye be ye ha mo ko bodo be ya no ka ye nim se o ba be ye chire si ama ye fa so ma nye ti na nim se kan central for no ba be ye o ma nya hwe ye bre wa ha a de bre nso ni to se pupo no esane se bebre na de bola bebre ha ni de anti enya kura bra be ka bi na wo kura wo so ti kurom kokomlebre na afre na wa betra so twem bra na all my life ke me ko mimle ele we sida wa ha ho yes anti na me ti yes me but in fact I say me ba ye na the area ocean area has here I serene posh a dine area hapa nti me yegina ekura me hu posh cars bi a Camry na see to the hey bra ya wadala ni kai Toyota Camry na to aso a de register ni ade nyina mube ya me ka na me dey call workshop and I'm stopping what I say because a kwan way ye pe kwan baako from Sotuom municipal assembly na chia kosi Ablekuma road unless obiabe tuma faso back in ba maza ne ba he wash kagashi e ba property rate property rate kai property rate ta afa no ka ba bibu aka wire urban roads and that is stupid to me and won pa wo honorable Ayokobo Trifai she can't be following the president all the time ni ehia na yo jime fake motor won pa le fa Ayokobo Trifai efia no your honorable we want a better road in our area. I think this will be your last term in your office because to me just a 2 minutes less than 2 minutes drive can take about 10 minutes. Not in so because you can't go. Wow, yeah, cars some sweet. A bit to me, could be to me back. So obi, but this about a train or top war answer we do one more. And yet, into someone I don't. It must pass and my say, na mon can't by the say, yeah, better road. I was so to municipal assembly nature. President cried your way fast. Busumisia, name of member of parliament. If you don't see the oh, and two uncoca, and two to me lobby kakra. Now, oh, shane be a some petty big crowd, so my father's are. Now, we don't say quite on Yesabia, a quanya be a quanya, a Montibonca caco, now Montibonca rocks. A quina make a rocks. Just all here a tokura them noa. Now you are just how the cabin would say boo, tie by say pay. Now didn't this what 5,000. Pacho, your friend me as a Kiabua, alias
car kɛseɛ na ɛkwan de in fact ɛnyɛ sɛ na me nua no aka no saa na ɛteɛ me car sɛ wɔ so saa me car no wɔ fam kakra nti 1 to 3 days say me starter any me sump ekotue wɔ so hɔ ɛha adwen nti sɛ ɔmo yɛ ɔmo adwen sɛ ɔmo bɛyɛ de me nua no aka no ɔmo bɛte asɛ de a ɛna ɔmo yɛ ɔmo nyɛ ne yie sɛ na bɛyɛ a ɛnkɔyɛ sɛ 2 years 4 years na another contractor ɔsan bɛdi pen no ɛbɛwia biom no asan de abɛdi sika wɔ ho ɔyɛ a ɔnyɛ ne prɛko ne ehu sɛ ɛyɛ afrebɔ na sika no so wɔtumi de akɔyɛ another road saa deɛ na ɔmo yɛ na ɔmo yɛ na ɔmo ayɛ ne kakra bi na ɔmo afele so na ɔmo de kota ne nwea na gu so nsuo tɔ yɛ na atwe ne nyinaa san ba bɛsen na yɛ san ɛbrɛ ɛfrɛ foforɔ yɛ na nya afrebɔ Kwame Nkrumah kyɛ sɛ n'ani bɛwu sɛ wayɛ ɔman a wɔsɛ yɛ ade papa ma yɛ so yɛ ho tɔ yɛ ne ɛkyɛ no yɛ tempera deɛ nkwa ne yɛ sɛ yɛ nya adeɛ ma ne ɛnkyɛ ma yɛ me so mano asi ɛkwan no ɛdedɛm baako sɛ because yɛfa baako nie baako so wɔ the other side yeah me yɛ family ninja skito AK pressure me yɛ taxi driver na mo wa me matena so to wa kyɛ pa ɛkwan we de enyo municipal assembly le chia ne ɛwɔ kwani nye ayoko botu yebeto aba on house to house muntu aba mama ya to man we wetu afi member of parliament wonye kwan ba lobby wobetumi alobby me ayama no enya no kure MC so betwa abahwa obi anya kwan ama MC dia otumi ya kwan nso to a na ase kwan no uru ka na ma na ebu ufa na ebu kwani nye kura municipal assembly be mo nam ya so property rate and if you kwan ya na ma kwani bie no abobon kwa me da se waka wadwe bra na ye no ale nam kwan yi so a ye fra say e fra me Tayo na Tayo de so ye Nigeria ni o na wo ba katwi me katwi pa nka me enko me sra ban e kwan a ye nam so ekofie sister akwan ni nyenyenye me cars na meton hwe car DVA wo he ya na cars no cheze anope me de car yi be mi be ya batukum cheze wakai wo me talk car because car de kwa bia so ase enye what ya say but this ye won ye cars nti ama area ha tena pa e asefem ya pa ubefia na ayem hyehyɛ na wan fa kan so ambefia untumi because people untumi eti no yesre omumbo ahwe because of a quantity time am dey akola you go school why late nti yentam ne akola Tayo ba eti say e ka sra ayoko say kokro onabo ye ka chen say kokromoti no na de ne bae o ba so ka chen say baba ye kwan ya ma ne edi na chi fa kwan so enti so mama ye dia onhwe kokromoti no next 4 years ye be sini form eno na ye ka kire no case die na say simple and tie we ase ho ne no mo de ma wo e fie du nsia de na kwan sei na tina saa na aye de ale say so otumi ye epusu ho kakra me filiu e na me believe wo nim so opusu ho abetimi aye bibi kakra kan say Newman College of Nursing ye fra say ye fra me John Road unya obedi assembly man aha de e beba oprum na we kwan we didi assembly man nya me kan say me nuanum ne omo kan na ye problems e wo ho enti solution no any say ye gutters it me ye gutters kura na say ye filiswa at least in so no benya baabi afa na fe na bibia to di aman so ti ase because ye try bi wo ase ha think for assembly bank adwuma be no yes nyanto ato no nyanto ato any brain semper and am say me because ye be complaining but I see a solution is say ye gutters a ebetimi aboa metangi anti agi kwan so e was so tuom na in fact me ma me yare edadem asesi ano say ye ka say ye be fa car taxi kra was so tuom taxi run e dia be fiu abefa na taxi bia ntumi nko ho esase ye kwan ni nyina asai enti e pese ne ye ka kire oyekobotwe se sesi a megina hwei in fact mani abrepa esase kwan ni nyenti me ma me yare dadam a sese taxi bia nko ho taxi be cost 150 taxi be cost 100,000 it's in fact in so to kra dia na asam na sekra